بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتب سيدا ملا أحمد حلمي جگند قوغي جقازا بسمله و لباجار دياربكري. سيدا أحمد حلمي اف كتابة ناوي هدية الحبيب ليدانية، بل هدية الحبيب بمعنى خلاطة هفالان، خلاطة ياران، خلاطة دوستان. بل وساي سيدا اف كتابة خو دياري با حمي كسي كرد مسلمان كريه. دفقها شافعي اف كتابة نوسان ديه، شرح كريه، تفصيلات كريه. كيجا لسر كيجا كتابة شرح دانية، لسر كتابة غاية التقريب، كتابة قاضي أبو شجاع. بلي براين عزيز بريد خوازم أزورا بحثا قاضي أبو شجاع بكم. قاضي أبو شجاع هجري سالا 433 دا دبسرای هاتی دنیای ورا وزیرتی کریه، دکار دولت دا جی گرتیه و پر مرف کی متقی بیه، پر مرف کی باشه هجا و بقدر و قیمت بیه، آلیکاریا انسانا کریه، آلیکاریا فقیرا کریه، انفاق و تصدق پر زیده دکرده به ده حیاتا خدا. و دبه قاسی 40 سالی ده مذهب امام شافعی، یعنی لسر مذهب امام شافعی درس و تعلیم دایه. بشرا دربازی حجاز باجار مدینه بیه، ده مدینه دا جی بیه خادم مسجد شریف، مسجد نبوی، مسجد پیغمبر علیه السلام خدمتها مسجد کریه، پاقجیا مسجد کریه حتی داویا عمره خو. بلی عمره وید بیجن چو وقت وفات کریه دیسا هجری سالا 593 دا ده حجازه چوی رحمه خدا و وراجی هاتی دفن کرنه. عمره وی یعنی گورا و تاریخ مگو ده سالا 433 دا ولدیه، ده سالا 593 دا چوی رحمه خدا گورا ویا 36 سال عمر بریه، 36 سال جیانا خو بردوام کریه. ایجا دبه ده حق عمره وی دا وقتا انسانا لی سوال دکر دگو که چاوا و عمره وسا خود تعالی عمره کی باشه مبارک دایته وی دگو مبوا وسیع خو مبوی بدن خود تجار اسیانا رب خو اسیانا رب عالم نکری جبر وی یکی خود تعالی اف بدن خوشک اف عمره مبارک دائمه. بله ناب كتاب قاضي أبو شجاع غاية التقريب ده مذهب إمام الشافعي دا نوسان ديه. پر كتاب كي هيجا و دلالة پر زيادة شرح لسر هاتي نوساندن، حاشية لسر هاتي نوساندن، موزون يا دا غير موزون پر شرح و حاشية لسر في كتاب هاتي نوساندن. و جوا شرحا يكشي اف كتابة آنها دست مدايه و خدا إذن بده امي درساوي بتوه چه بكن. كتابة سيدا حلمي هدية الحبيب اف كتاباشي شرح غاية التقريبية لسر غاية التقريب هاتين بساندنه. لبالي سيدا خدمتك زيادة دايوه كتابه لو را دبيج سيدا زيادة تري 3 سالا خدمتا و غاية التقريب كريه و اف شرحكي هيجا شرحكي دلال آنية هولي ناوي ويجي دانية هدية الحبيب شرح غاية التقريب. بلي هوالن هيجاز إجاجي دخوازم بحثا سيدا أحمد حلمي بكم. سيدا أحمد حلمي د سالا 1942 دا د گند غوقي د قضا بسمله و باجار دياربكر ولديه هاتيه جيهانه. ديسا سالا 1996 دا چیه رحمه خدا یعنی 54 سالا جیانا خو بردوام کریه. پر کتاب نویساندیه،
پر تألیف چه کریه، پر خدمت علمی کریه، ج علمی و خواندنا علمی و نویساندنا کتابا زیاده حس کر و کتاب باشی جبو خصوصا جبو کرد مسلمان آنیه هولی. مثلا ام بویژن رهبر عوام شرح اوی کریه، شرح کتابا سيداي ملا خليل سيردي كريه، شرح نهج الانام كريه، شرح عقيده ايماني عقيده احمد خاني ديسا سيدا ملا احمد حلمي غوقي او شرح تشي كربو، شرح النوبهارا بچوكا تشي كريه. يعني جلك كتاب جبو ملت كرد جبو كرد مسلمان آنیه هولی و خدمتا وی دینی کریه رحمه خدا لسر وانا حمیه به جبو روح قاضي أبو شجاع وجبو روح أحمد حلمي وجبو روح تمام عالم الإسلامي. الفاتحة.